It's a Friday, mashweko hamwe na life. Woo! Isa life kabaka. Ashi mashweko. Nyera njangu no kwijana branjiti life ayijo bana no mutiko be mutiniyegira life. Ezo watanejana nagisigaye. Whatsigaye? Ezo wanagisigaye. Koga kunatandukanye mfuka. Ine cyantere cyahikani mwene nikinshobera. Hano shaho nukumupira numukora. Okubonera uko kukuruho. Mana beje kigeza. Mana nyikina leta hariya najiro kwato go mukazogo. No mucyaboni. Mana ina leta hona. Tinde mucyuna reba boni kugo. Ubwo amarika bwona bakabuhogo. Icyo cyaza kundetera kugumana entaya yo mu TV. Uko hatakaba yo duplicate ya mashweko hamwe na life hakaba yo duplicate ya Slivi murire mutasha n'abatangira halite TV gamba nokora tatwashemerwa kandi twashemerwa abareba TV kandi ntumene bakunda munonga barufite bari okwe bafana bita bariho kwetorora ensi yona imbakunda munonga nijate kikuri mu mugumeho nsa kubantaganira mpora hata habwe nsho tarayiye serema branji tikmwen kagabira mayishweko ati kasha tunoreba abana mayati wagamba amashweko hatubona tukubara ku rugamba haina barakweta amashweko haina barakweta amasweko haina barakunyeta mashansa masaniko kana boncho jana nihangira kubanda burangi tukacyaina wakanyeta kacyaina kanyeta akajango yangita heriya bishwagara nyoya arko kanyeto nyuma so akanyeto abakakweta bano makone arko activity bakora Takatuza turko ate kautu gorkoro mpaka ndujira no korra ko mwabazo wanota live wanje oriroto kantine so izina live shwari hari kuba hatogu yabire mashweko bishwagara bibranjiti okubirori bishuka bipiro bikutia iki nafunirizi na Mr Life kabaka kasanga rizi na runja kuba kasanga na Yesu wenka kweba mbakwa bagamba nguna life mwe nagaba magara atunasanga atunabanza kwita life knaiza na janta life ine kubona Mr naba Mr knaiza na janta ine kubanda kabaka mu comedy na Mr Life kabaka mu comedy abwensonga nkareba ngo generation ituri ntuzamu abantu bari mbasoma abana bato n'abakuru bari mbagarika amasomero mwe tine kwanta ko sizi na ryo ruzungu kugira ngo Mr Life kabaka dali bya masuye kwata masuye kunkabazungu tubakurumanye bakora mashweko ati njoba nizi nari niteganisa abantu binjamwe mamweta masuku manyamasoko okeri yanyu mutaraga baje Mr Life kabako ati dore abo boche bazenda ati no kakazina kanje ko no kufuna kademo no kaje life ati weno oraga ngati ngamasweko yafuna ko mudemu nosanga mamweta masweko metri kaje ndavaye nyawo yanguye toro yanguye toro mwishituru kuma ko kurga bino mabesho kwa kurgama hasa mushakara murajya masweko nagira ngo maswe ngati no ngabazina abazigaga ati life no life arabisho urusanga mudemu naje kabaka atobora nakwita kabaka orosemerire mwene hurorije Caroline vibe no bwakwa niyo hata ndugame mkachubanzo kurukiza kaba tokuchire kwa masweko tiribe vibe mwene hata nyori atukoroko kabaka nyone mbanyomo nemba ndiyogona anu bana bambo wanu ba nori kabambo wabeje nemba ndiyabambo mwame mashweko hamwe na live mwamare myakenga hi mukukora ebiro mukukora ijo nkarebo mwe bamukwatira umufamu ondijo yagira tumwe ntatiwe tugambire ready ahabwe nshekiri kiti mwamara bwire ci murukora ebi murukora bitu mukora ki ahari yo gwa kutureba kashishaka akubena yenda kumanya reka ntandakane na life nyona maswe nyokanye ko muntu na simyaka 5 niza nakwataga na maswe ko ndiyo myaka nemyaka enga temyaka ena myake nyona maswe ko twamare myake n'icinte kituriyo tukora kusemeza abantu nyona maswe ko nekandi tubanzure turi abazana ba comedy batakutumanya Mr Life kabaka na MC maswe ko sanga tukora mu konti za mukoro tusesiya abantu twa inyokanye nakwata microphone ngazamukoro nkasesiya obo musano mureba nayevuga yatanga kwevuga mwena mwamuriyo n'umurukero kwevuga
itwite twazamukora nsemeza abantu tukora kwevuga tukora comedy performing buri muntu no ba MC tubukora abantu bona basemera nangwa outside zo ko abantu bona mbatwara kimwe kokwe konkati nakuntu twenda stanke tukore mukuru icyo tukora cyo ijo nkakusugura yo mufamu bikahendera bite izo nabe ndiyo mfamu tubiragenze rege konka nkateko amagezi ganje kure ngunaraga mukonga bikabitarije hato kono fakina mukabande mano ore ati mukabande noreba obwiro bwingi mukabande nwagere binte bibonire ati wawe nenka mukabane urstene no urya no yukanga konkati no fichinga norya no yuruganga no ate chinte cyo kurya no yukanga koka no botiremo ninga nebye tokumanga byo kurebye mu hotel binuzire kusinga biwawo muka Yeto kukimanya? Wari mu hotel nuriye nese hano ngo ugikoma iki cyonyine wari wawe nogira utubutera baterekanze kubya nore cyo kuriya no yuruka obwiro bw'incho bakibonire munonga akwa no kiriyo tar stade okiba wariyo kace atobano yuruka ngo kasiga kanizire konke cyo wawe baba kwemere wawe no giriyo yuguta orawananuka ndechaka ura byafutama nabajya nguza turi oreta kubonera mben hati wano manyangu ikintu bakibonera munonga hano mangori mashweko mamelayi kugirango yamara emyaka 5 kandi arwenka kuyikuwija mwamara emyaka 4 mwija mwayebugana muta iyo wamara myaka chi omukomedi nanya nashitse myaka 5 konka ofutwaye bugene nyowe nkaba nentura hwima owita nakazo konka akaje futi basment hwima kuna hurire hwima kahariyo group yo kuzana imizano so neja nazayo najoyininga kuna herize kujoyininga ate beja na hakaro promotor na promoting life sheje gona mweta DM saga nambona simbe side za bamparo kwa bwa cancer LC5 hata neja akana aje kurezire kwata inaba kamera bizire kwata mzano yetu kana harimo mwana wabere bakwatagana munonga no mweta bright no mweshongozi so ati yeje yamumanyisa twagumantaganira mparampara sumu kusobu yagize ati abaketa tarkwija kuno mutawone tukaguma tukora kuno yeje yanya yatwizi kuyanyireyo nashanga akana promoting life yaje tato buwizire wano basa kwatagana na life mugume mukore skit mukore kumwe skit mukore kumwe comedy muzane stigmatiteka media skit yanyu yo kubanza mashweko hamwe na life neha ati nyo abantu abakunyuzika aro comedy nazaniro yo ni eka training munonga ero ngame itwatanukiro aro esof nakebe dadu wankombere soforia orakarebera okakareba ndoko kombe sofori aro nanendizo president akararara hi agambe covid tinkwende garke buriyo maguma hari nyo kandi yanse kitanda omukazi ari ati mwami natango jata Museveni nagambe ngutakabi amahamwe no kuntuza covid obano jizuko kandi yanse kitanda obiro we kanteje sauri no mutere takumai hati covid na ka comedy zine twatana cyo na masweko tukazana ma konka yenyine ya training nyo nyine masweko bisini wafire ezesa yezo so comedy ejo yawe trend yo kubanza nyo na masweko kubuzogo no kuba kwija kuyate naniye no nguze sente nanye ndiko mujyanta tubitse umwana wonta nayi wafire ningana mukuru wawe ata aha no wari yakari wane yiba mukana mshaka neje itwazi ikire ntutabori umwana warwo kusumoka mwisiza kago eje so ni yawe trend yo ni yawe comedy yo kubanza kandi akora trend ngire burahamu akora tona nendizo hije zinde za tembana twabe twine nakana kunda nora ezaba Roma nankunda nora kari umusaho izagamba masoko ngo mukazo tayineki tayine mizi masoko amujya mizi ginjera ati nabwo mizi ati mana arwe na sukari ati biso mukazo obunuzu bwajera nongana mutajaso arwe sukari mero wakache yake kale za mu trend na live no haruko bakora skits za nywezi atete skits zetu nezitu stamankito hati munkore ya mangu kuba ni manyangu you're always planning ahead twenda chikeo ko wano teresa eno no tubantu tanu cyo mutundu gubakora ato ratugamba ari watkoresha echo kureba kuba ratuna naho nshitamyente bejuno basa kujigambaho ninga yaha hati nenye skit
hatumanya yobo ya neskate hatejo ngenda ndaga nzenda tukomukamwe kunakira umuka hatinyewe mama gumana mukayikoro wanje agumana ngera mbona umwana oyi nekujunwa mwene bwo twarwa nkane nyo kake abakazi nabo nkane nanka ho kake mbona jeto ine kujunwa ke kwasara hanga mbona kunabire ndiyo mungira ntajya kwato sa chachi ocheza kukika chachi ati esamize muninye pasta ate mugera ngira ntona se ndokujunwa ntatokujunwa mbene kweta gisage ayatware ndakujunwa atoyo kwasa kuguma no shoma Bible atomashome Bible eriya niyo masho kusoma Bible manya hato konga bagabaze kubuze ari kintu cyo kuba nore okare ngo to kubasa Bible kwenye no jibasa kasima nyobo ndandaka kwena ngo shoma Bible abone nanye kaye kwasa rahanga eriyo wazulwa hatiko nabere ongare kabaze kubuze okuza kusoma Bible ko ari yakigenderwa ki kaso kwana ngurusume hatiko nabere ne shoma Bible umushoro ngo gumwe tugwabere gwambingire kimwe no mukanisa no butaragaruka kushitamo kwenyeni umushoro muto umushoro ngo kana kugira gute ngo barakwera ngo baratahomba kamabwara hanga ati naye boze tabarkwera kurantesha kuzankaye ngo kana nachaka masoko no mango kwite tukatende kamaye atwetende kamahe twabugana abantu bari nkimu konka kunare ningatende atakaganga amahe atsenyo uno jangu kabende mashweko okaboriyo kabende jeno mashweko kuno jangu tende meza konka ari kintu cyo kubanore masoko oye kubasamahe kuno jangu tende mu kujangu nkanta kumanyende mi nkabende jeno mashweko nyowe hata manyenge na gahanzo mumai ozomahe kumakire nshanga yo komanda kari umusheje nganyondo rwo kunde hata kunakireho agira ati mbano noza kuzahari atamanze kubuze mukajyo mutubuzo torushahiri kora tuke atogumuze maze hari ya parade utandika training atkare ninye kare hate sage ninye jeno ati naza kubuza mbano weshaniza ngene we wabanga komanda kare hatiwe hatiye kizo cyambire okubabire bambuza cenge bindi hati weshaniza ngo nombuza turinga parade mzee wasibota na sebaje cyakureta niki neja kutahoma amaheno gabasa amahene ngabasa imyaka yo kweta kigabasa nimbasa amahenyo bo kundebera hande hano kare naza kubuza buza kora abikoze umaye kubera kure mukoche ugarukeyo ataro ugarukeyo ni yera kuzomaye kare atiz otwistrai nyote skatara koma tensiyo na kayemere otwistrai no bwo kabwezo bwera nenga mbara na kayemere otwistrai attention kandi nyoko girashone nyotengira shono no hakubakemwe niyo tinkarebaga tinkagira gashono soto kuri kandi hatabantu baba kuri nyo nimba nimbeza amahendo akore nyinshi amahendo kahendera gandemira mami mashweko kahendera gandemira nikiza nata nuko wari juromma amahega atakabere ndije abandi bashoni rusho Kristo katra yoga nabaseka no tubuzabuza ngo twize ato twize ngo timfutureba ngo twize abo mashweko hamwe na live nichitwara bwireki gukora skit oyire hweji ezizabaho baze twakorisha anje nibwo twatatanka ukatwa program tubasa kurga mpaka ranger ito nibwo twatatanka no kujya twasibameno ko kashilife no ha designer wawe ejikarakerimu nindeba mu buru ndeba mu yero ndeba mu ati kankusobora aba informage nyo kureba nkanye Mr Life kabaka tindi politics echo no chumanya koga kinakoreye karezi ngama nakwesa yero yonka noza kusanga baja Mr Life kabaka ariyo muyero mayo nakwesa radio ngambari mu red mana akoseje ateji nasa mnaja ntubona nabantu banje nanga nabantu bitubona bakutajara ata bayeta banupu aisaji niza ni msuguru bayeta ba FDC niza bayeta ba NRM ninjena ati men hona nimba kozechi bana batu bayeta basibe noza yo ariko ndejo kumbara kabiza yo bayarasu abasibe meno nakumayisangwa aba nabasube abasibe nabari makatu abasibe yanga kandi warabona bakenya nabayiga abasibe nabari makatu kara idikano mutari munayindi mami bashweko wijota okuza omukomedi kuwabe nokoroko yine chetengo ki hata nyamukura kwanje yawe nkiri umwana myaka nk'ebiri konka ahaho tunakwereza ine haraka stora kambere henye maho ine cyambere nyo no borukunde birani tekateka shano kashangira umwenta kiroho ninga nkate na ndyabijuma bya sirimu nango kabori nkanje mpitu nango ari kintu araka to kintu ari nyebuza
maso ko kataragire mu comedy no jakabe nakwa mu muco ukabe no musanga nka hariya kandi yo mpeto so kuna ndio mpeto maso reka kubuzabuze boss ko taraje mu comedy aro frame yawe kwa ni ndeba kabe kuno jya mutindagiye mu comedy esaje kanga amazi message yo kugira message tindagiye mu comedy esaje wo akubori nem twaza yo kukureba aganga amaso ko kabe nikusangori inkaru gutonosa kikubo kuno jya mutindagiye mu comedy esaje ze kike ngabire ndio mu parliament ninga ndije nondo arinya ndukura mahege ihanga ejo to kuchubase cyane bije wana sho wakatindire ngutozera sho ni wakatindire ngo twizora kanya mahege gande kimanye kindi nje nanka kuna bene shoma kare naka umusinya thinka ni musinya siri kai no mwana kumweta kato konka kesha yafa so kantu shoma munonga kugeza kwatu kugira ngo tushomora ushahiri itekero to kitu kikakiri cyo kuzombaye so one day kuna bene mbyami nagwe ngweshegire narota turiyo mahe konka turiyo nturwana hato rutaro twabere turuho buri umwe bikaba bitari byo kugira ngo amahaga gayigana ngayene garwana naga Somalia nenga ganka ngo mahaga twabere turumu ngo buri umwe ko yita mugenzi wawe uwabona no wawe yite ngo bakandi benda ho muntu umwe hato umuzogwe kai togoriya itogo hato ngo musheje mwarga hampikaho ukuyambikanya hato nkwite nda atamaze manane kushabo nsasire ngo kunharigeraho ngiruka maheti ndagagarikiremu nanyencaga romana kwanze nguze kushoma Kiswahili kitabuka kimugamera kuihomwe watinda mahecho yewe namanya ngamahino basona kwitoro mu kiroto nabereka komedo kija wagitando kota adnyo kanga yamaze mu kutandika ocira umutoka borota kubaki nyowe tukujya mu comedy ngagitandukanda n'abazira bakunza arabonka na wabare no comedy na wande ba misonore no comedy tukujya ngagitandukanda niyo ngaza Rwanda comedy niyo no mfutara keke comedy sana he nize ko niwe kituru kubantu zana mbavuzana jo sana kideze kuza kongera mu monyaho nizuka kandi ndero bwire nukusomera mbara izo barumwe niza nagaruka mu cyaro ko kandi nabana bina bica followinga akina na popo nuko yakubeta bro Nigeria bakabuzana ko buzana umuzano gusemeza akinagiye mu cyabo bana bacerenjinga kajya ntehe wakuzanuzano ati yenda kubiteko ebe nabende film nyenda kubikora byenyine ati wori ngo wita hakakasumuka ringwa wori yakwitiri hagati yakabunga hatara akasumuka ringwa nyantata naragiye mu cyaro inakwate gari ndekure bridge ngari yo nakwachi ngari yo actinga isike kameza staro nese mustaro nata ile ntum chankare kure gara akabungu ngundiye ni izaro muzaro ngasubira chumumuru toche najitana ataka kuborogeras ubu ndukumangundiye ni kwachi izano muzano kumbe tamaninye miliyoni kwachi nyene konga kinargereyo nagaruka mbara yiza natanka nakwata niza nazoma ankore ikeria TVM baka guriyo muzano nazoma ankora konka kinagire mnajant nama kuzanyine kutaka kore byanje nagire mnakwataga nataka kore byanje natanga kwa comedy zizindi ni kwa skits aho abantu nizenga kwataga namaso konga comedy yekatandika kare ndesage datwa no wano ndeba na misonore no comedy no munakwa ati nganyose nani panga ko mishi akiciriza nyobure winye nimba ati kiyo nani kupanga tangaja kankara ifuniye ne bya comedy kwata ba presenter zo bakwata tubako bakwata namateka ga TV jeje narata kankani ifuniye no obo no nakuba serious wena nimpanye nekenza kankani ifuniye no bya no ngerenga ati nganye na omichi yakunchiza kumemba undi serious namkwata nkomukono kamutwara henyine yikumwendera atanu wakubangundi serious mweno kwata nkora kamutwara bajo ati yo bwira bw'inyongoze ngafuna ka girlfriend na incherizam na mangu yene bya comedy atkumukugena no waza kumperformingira amana korasi no kumperformingira ko yora yaje twakara studio no kwata na mbona numza kuperforminga yaje twende kamera za hotel no kwata bwana no arabo nyondi yachize umchoko yancheriro no kuswera yago comedy bene ashweko washwire kasa turi comedy washwirwe tenka shwire live oyihireho kugira ngo abantu tubakubatwara yacyo cyanyine kiwambuza abantu bazano bangani gunda bakazumurezo abakazumurezo no bareba umukazi w'umurezo baswe umukazi w'umurezo nuwo mukaza ine migisa nuwo mukaza abonire na wa muswera no sange byo byona byate twetaga nakora
just yo no mano si omukobi yami no reka sente konkani ke kugambe life Waje. oyihireho life na mashweko ningashi abantu abandi abariyo mu comedy bakora skits ningashi bariyo mu entertainment okukira abantu abo kuzana emizano itari yemwe nemu oyihireho ihangana n'abantu abandi nko kuwagira ngo hati imwe kigumire kufuna omuntu kuba serious nawe abo kugira tuba kubatwara serious n'ubuzubuki ningashi ni challenges ki ezindi ezimushanjire nkimwe kambe ntandikiro w'amashweko ati noreba ebintu bingi munonga kumukwana muzana naniko kumukwana muzana mfacing ebintu ainachi wakasima ainachi akamudira ateka ibintu bitu nebya family watanga kurinjira kandi ima bakuzure mu rugo mbyita bita minyeto kanje ndiba kureto mu program z'ababiri baroho bateke program obunyakare zo program z'abagu no bakureta ati no ati no reba kuri kubana mustere kutwaturiye ku muferde usanga ngo na munonga nitya kubonko ngubudantandaka kafesinga munonga cyarengeza inyenje ushanga ubundo muntu rino ndakuza kuzana doyine kamera doyine nangwana wagizire kamera urakukwate taroho because nyonka first time kuza kugira ngo ntandike nko kuzana nyowe nkane nko kunagamba nkane ndehoyuma konka one day ngazambaga karo MC yantuma namujya ati ntirani kushaba ompaka gisa performing so kuyambera akagisha nazaho kunagireho ekeri mbaga abanyankore ari mabaganda kunagireho hati nkanti ine kamera ntine ki so eki nakozire nganye nakasumu kanje akakaki akakotochi wache akano akaitera akakabakotpesha abana bisika ko kakatocha kukuwaza karebera none kwaza zo branchiti bracket ogmanorebo ateki nakozire mperezo mwana storo kwate video akatekaho zahariya performing abantu bashemerwa karma bakazi babagana kwata bakazi babagana mbazimusa nabo nkabakabenzire kuteka go bundi beze kutuzara wazara makwa kwashire bazina bayire kamani konka ninye naba maziramani kabazimusa bagumana bandebe kutanga hatega akaza mwana kwata video yezere video rukugira gato koti area video koti kizwa kugira bihago okowe ine kurinda akaza humwiruma ukagire buromwe nengashi ukakingira no mu jamatara gondo ukagiyaho ukagira utunko mukoto ukarebera no nijo ijo kamituza ija kuno jerebe atakijo kajyo tunke kotoka mu ature dembe ni performing so namwe na tandikiraho kunahirize neje naragayo nahika kuno stera naho kunashyire kuno nashanga manager nawe akaine ka kamera nangwa akaine ka kamera ka sone konka ka kamera ko yabene ati kukahirize nako kija kafu hatstiro twagaruka kumuri kiriya twabanza twashitama kumara amezi nka5 tutakukora content hataho ntutwagetse katu yeje yabona isimu manager ya akaine isimu konka twabujya ngo twamenye kwatsa aka kamera isimu nayo kandi ekereka mo ni 17 deje twajya katutandikiraho ibya kamera ubu twatsa kamera twatsa ngo katkoze isimu tatandika kwatsa isimu konka tukwatsa isimu tukatsa kikwata kugira ngo tuteka YouTube twajya ngo reka tuguma twate tuteka TikTok bujya ngo bano kwata short kandi na n'ikishani cyese mu cyo kitabonere so twatangiye twaguma twate isimu konka noreba nk'ibiranga ko nanda ko blessinga ninga shebya ko ahiri umugisha igihe kikutwa kwate isimu bwat zatambara content yatambara so ibintu nibingi ushanga ubumuntu mu kutandika sente zibazitaruho mwene ibizunu bingi munonga abazana umufirdi ushanga urugendo buno mushinkiwe umureto umufirdi akujya ninga sho arkwena ngo azo mu group mujye tatu mbwenu ninyandoje tuzane mukoregana mukora buri kimwe mu kitereza mukeza ku kitereza mushiye wa muteresumu no mu wa musindikiye transport yo kugira ngo ajazane aheza bora gumoze nyoti ndabure agira heza buri mye tatsi kandi hakaboki atamanya tunoreba atanahika atanazo ko atanahika atanaza gukora iki
so atushanga ngo shooting kuko wagiterize no skit ko no gihandika ati to uko no handika skit no handika kurigera abantu aboyine wahandika kuje tati ninza kwijanta ndi umushija kundeje ninza kubugana life naza ko wayino mukazi weye mukazi weye Silvia so kara wayino mukazi we konko tagira ngo namukwera kimwe just ndi ninga so kara wayino mukazi weye Silvia hatukunda ababugane ninza kushanku waye kwatsa ninza kwa ninyanda mukazi we nshonko wahereza life hug hatukunda amuhaginje rero umukazi weye itenza kwa twine diri yitu hato bundi ngire ntindenze ko umuntu wahebega hato nko mukazi waye kuri nyuma mpereze nkaka kisi urenze nyindo aha mpereze nkaka kisi kuri nka gabonere kuri nyuma hato kongo shanga ngo umukazi yabo umushiti yabo hato cheza kubura atafite ganisa mununga meno shanga hato shanga ngo uri atararo kandi hate yamusima innocent hey kare wahona katonda aha wandisho onakana be kubane nore mwana oda buvane atari nizina ki unakanege buvane nakanege we wacha wewe kurata ho speed aturonde bakikurata ho ngo tumba afuga kayo ngo akatunguruka ikamu ka yuwe zai ondisho ono bawa kana be iba wakana bati kiba wakana bini katonda wa warangwaho ino mukazi noruhereruka yo murakanyinyina bwirera uka ono akana be hazanet kolete bacana nonyete ncende nonyete arke kuro garke bichizi ono akana be hazanet kolete toko watore oko una musuma mwana wagarhanga kafute kama pi hazanje wazija agahanga kwa herze wisho washorwa kashango tine waka nije manzi ngeke bintu byanje mpereza bintu byanje torkwase kugombana haka kwa nisha bakurebe kafuno mushije manzi bayana buza ko nani mbuza manda kurukuza wacisha afande yatera bindi afando afande jika ngwana afande jema afande hello na sebaja afande njiro murivu mazima jeno njiro murivu hari urutaro nonda tuzo mu rutaro mwana oda nimanyisa abana nibaza kushara bullet proof ninga nsa kurwaniraho tazira bullet proof katonda wa kunka cyashita kucyanca nangu kurije kutetsa kurwana urutaro kandi no mangwa abana kukushara bullet proof shanga abana batina kuza kurwana so amasasi zigagenda kubiga barafaye cyane natugendera utazira bullet proof tunguruka ikamu ntana muzana mujire proof cyara abana toko basiriya sinjana turwanira mucyana rika bugundi kino rika ukashorwa rurwashi nagira ndinchakare ujena kondo mushusanga harwisha mwana mwamini nyeno ngabire mazima hato rutaro mwaza kurwana n'umurogeza harwe mucyara no shomoroje hataha mabahekera ati mwana we atakinte cyo naza kukitaherana akinte cyo ngiciro ni shate kiroka no kweshweka kanenya na kweshweke hotwende konkashi kandi hati konka cyanto kweshweka konka kirute byane girute atunguruka wetu bana makana berunge ikibari yo bakora umukazi wawe nshiko wenyine wa mwine mashweko yakora ki mashweko wangwanura mukazi mazima uyu mukazi wana atakumukwana wana mukwaje nani nyikuru muhanda muri range cyo tinga cyo we wacha wewe katonda wa atunguruka ikamu hati yangira ngo bamugizire mwumfe kandi nanye bangambaye inyuma abasongo hafi hati tugire ngo turiyo kuzumu ninga turkatete
wa mutabase twasibanye turacaro aha tutwira tugenza abazomo kana nyenda kubabuza amazima nino no mushija uranshwere mushija w'unkwenda nyenda ba arshwara kumangwa yino burugire bwa siri reka ninye ninye buzima ninye basi yo tokora muri nyo siri ona wano ni woza nore bate pepe woza mwemba wabyinye mwana woza wareba nkamisho tenguweza mpwireyo Mazima. mpwire siri ari nawe angwa misho ni wa hatubazo debe nisho gira kagenda kare ari naza kugira ngo ninye garahanga ninye karimo bashija yo nanimba tegana nyenda kureba yaba mu rwiki kana shaka mwena mu biro burugire bwa siri aje tindwira Nasebage mwana wo wasebage mbakweto hash mbanyita zadoki omugenzi mwana we tiwe za katirebe zadoki omugenzi wafi kuratira mashweko makutiya branjiti hamwe na lifu ninga shelifu Mr. Weekend eje mutinire sani icyenda akano ine kunyita Mr. tokashwire tokakozire ki ati Mr. barukuhengo besho wataka gama mutinga so atokatahiza sanga wanye go mpati ne wataka kunaka kunkurasinga rebye dibirumu acho kushero ko yaho washobyamo kandi umwana umwetenga nje aho washobya watera imbugu ati nani kugira ngo Ochiri hali TV gamba nokora and nyine mashweko mwete mablanjiti mwete makutiya mashwagara and then nyine hona Mr. Life MC Mr. Life kabaka mutwinire plan chati tureba kubukushesha kubukwira trends zihinduka ucuboryaho hijo umuntu musyaka leta challenge content mutwinire yo cyo ko mustoha what are you cooking ekitwinire ko mustoha icyo gambira abantu bahame icyo twiza ko mwata gwenzura no manyaro nko rumbugu okuwita kari yakasaka okari rumbugu ati yo kinarebero rumbugu bakagenda abantu batso kwinga mama wita kajati yo no kwinga no hinga hatara ka rumbugu mama wajanaza kwinga rumbugu January umuntu mukuru ati yo kinarebera no maka urumbugu rwadu yimuka rwadu bari naka kasaka karundi rinko ati yo bajya rumbugu rwoze rworobi ati yo kinasiye mama najati nyene na kwinga hariya nyo no mangoro rumbugu rworobi nyo najana zarumbugu za kwinga rumbugu karugumira mwene batwemene ko rumbugu ati atakiri yo mustoha were ubu ureba ko kuba no kwara content kandi urukubara kumara ubwire buringwa to gukora cyo wabona no kora kubara so etwe hatoro kandi content tukigene nyenje munonga so na art tukine mpango tukine nanka styles zindi ziturukwenda kugitamu izo tuzikizire so ni nyingi munonga wecyo umufano wetu wecyane gukora mishine kugasigaza internet na no kutereza mirimo konka ikintu kirije munonga kandi bitwine bikire bingi ikintu cyo kirije munonga abo ensonga kikugamba iti tukatanka najya tuse myaka 5 araba nabizero myaka 2 kandi bizero myaka 2 nakwereka ngo atariyo nakwaki naho ayuruka arabizo myaka 2 atabari yo mbaho ati bomba teka ngo industry no kikano gizamu okikano fune cyo kwendo kaba industry itagugumisiriza kuriya tureba no basa kutoje Mr. Life kabaka kuzo kandi struggle no kugumisoka uri umuntu akaje twa kara ifu no so ahunje atakuswera ko ngano struggle nita mu struggle kuremise kutasya manya no ine gumisa arebe bite kwenda ngo bazore mero nkubuze nkubuze iwe ngambara umusore kare urahurire ngo aberagira Somalia yashwera umurtaro ata wakacengaje ati kintu cyuri kintu jantu no store
nangwa tukujya musase ntakajya nagamba mukubi aha abana bizire bakugira ngo n'abazantu ba comedy nyoni nyerebe nkanye namaswego nyo abatiza kubagambaho ukatiza gambizi no gunogo kukanyiza gamba nkechi niyo ninkoche bajya n'abazantu ba comedy akere ya training ga TikTok ati niyo muzantu ba comedy bakimureta baza kumpangisa kugira ngo bazenga mukoro gumweremera konkate chikugamba ito chiturumu gana mukoro no kuzananka ito tiriya stand up comedy stage nanka performance no shanga stand up comedy because kugira ngo riya naba nazana rahari nana ya TikTok kongo ko tinkuza kwate munonga ushanga mwe niyo coverage ye audience nabaza kushanga ate nkewe nozana oriya oshitame ecyo kubanza no bori wawe oshitame ikindi ushanga ngo okuko acting yawe no gita sound oteka mu combination ya sound ejeno mongo omuntu nabasa kugamba ikigambo cya kitakushesa kitarfane kugira ngo kisheze konka kurigire ki sound eki yakigitaho mesho aho cyo cyonka kikushesa so atoshanga ngo karukurugaho agariko shanga ngo naza kugayita iwe cyo bire no ukora nanka cyo riya ecyogo abigitirana ste akorebyo konka atetu noreba content yetu ne ketanamo tunu acting cya burijo waza nka YouTube yite yankore comedy nuza we tarumo effect tarumo ki ubona shanga kiri kintu kiri brain kandi kiri comedy rukushese kwegesa kirije so nicyo kujya ntene abantu abisho bine kugatega a platform zetu ebiti kino mu store nivyo bingi munonga kandi te comedy yitiyo comedy word following wiro bingi no isikire byakare wano jireba ukijireba konkaka kabaho ecya kandi negisa na wagire comedy word chance no yiga icyo tukujya ngo no kufa kusemeza abantu turi abegesa disi yabo myakare bwabo tugakatsemeza abantu najya tukora miko kwa stand up comedy tukorobwa MC tukora drama umuzano zana drama comedy ebyo na biriyo muri ki omurito kandi nkireberaho itone tugerezo kujya turebana nabandi turengwa abandi just nibagezaho konkito tureba ngo ineki turiyo twaki ntongero miso mwe turiyo tugite kintu cyawo cyo tugira ngo abantu abariyo bareba di TV batongera obusagisi batuhagere kandi nabakwa bine mukorokwe batupanse tubakora ikintu cyama manye kabanze ngamite nyo nakwata microphone namasoka kwata microphone mayano matire mu comedy no kugambira ukora saje mugambira yo kugenda bamushemeza I know rumor hangu atabuya yakira umuntu no shoto bararubaganise kagende musabantu ate buriza ne mugana tugire kitwaguza atumutware yindi ya bamushemeza rumor ya atwara kuza kugambira shago mukano ate kigambo kiba kirinkata oshangaje tanga no match kuretebyo no match kuretebyo nabo byautu nyine bigambo bingi nyo natanga gamba ninga robot atusanga ekimwe kinani niza futeka we atusanga nenda kuyene kindi kinani kwacha atintandika kubisubasuma kugira ngo yabo bigambo kuba binyini bincera nyine bigambo bingi mashwe ko na live mbandize aha live twakumanyira area live bakakubatiza riha niwoha twaza hacharo no macharo harahaga amazina go kunyutwizi ago kutasiyo bujenyi mbakwetoha nyonye n'amazina mingi kwa kaburi izina ryanjye rino mugaso tindi nka mukuru wanje ugaye n'amazina gatamine mugaso yosha no wabize ntagene mugaso ati nyo amazina ganje cyo kubanza nyine mbanyita mugabi Dickson Eriyo mugabi nore nariyo bakuri yipano sama makagabande bakwa mugabi nore nawe n'umugabo mu comedy no mugabo mu comedy teko Dickson izina Dickson niyo kana bunakwa nyine wanorgano Dick nore no buzina burungi kandi no buzina burungi umugasho aha arene umugasho gari no kudikinga no kudikura no mugabe Dickson agomba amazina ganje muzeye wanje bamwita Dr. Bebuza omukitonko reka none kazo ogakaragura nimizuka botata kamara P7 konko bwirogo wabo mara P7 ukubo inamagezi mingi munonga tata karagura abantu boko bakazobona kar doctor buri muntu wena kazo wa Dr. Bebuza omukaza arikwenda kuzara akwenda kwacu wena kazo wa Dr. Bebuza akaragura n'abakazi nakachikora dabya akayi n'amagezi mingi no gumusaba kumureba n'amagezi ganje niyo mudira abo akaragura
ibintu bihanga akaragura bakazi kasuma ko aba wizori yo mukasa ochizana na kuzamura byara kana kwa katangwe hari umuntu wa mani munonga ngeno witan bahita kanone gombora ya kanoni niyeje kurga abantu bo bwenge ba Mr Life Kabaka kinazi kujya muntyo nanobwo nakwegambera nazi kujya muntyo nayisanga muri imbara niza ariko mbuza ntakaga kanone kazoherera yo ryara hi buri wiki niza yakuba nese munji tindi kogo takucharafuta ijo bakakure no timbo mushenye nanga mashwebo ni waje kutimbo mushenye gambere hoyima goga kaje kutimba simbi ate mashweko oyihireho rya stage rya mashweko kandi ryo rijarita bakumanyire riha iryo muka atenye umuka umko witome kazo kiruhura nende mugombore yengari so amazina ganje kuba bari mu kwikuru wanje kuyabere nambatiza akambatiza rukundo asaba konka nkanta kesharireho no romana bakwatukira mutakushikera meze cyoko ate no ramanyira gwa cyomwana ruko ramanyira gwa cyomwana rukuba naraba muteka hamizo mu kanisa no kugira ngo kiba kuba bari no bamukozesa yata kucyenda wonko muntu konka bamukwata kifuba ngwine kumweti izineryo ngutakweta katushaberanka umwana ta banga no niriyo nuturukweta muzina ryata teto na remana bagamushikamisha gaterongiro murisho bamuremeraho so ko yarenyese unagire kura nashanga biye barkonyeta rukundo asaba unagira umwishomero shanga hari yabishcyabo bashatu bona barkubeta barukundo nibuza hatunanye neza ko yehindura umukazi neje narubuzabuza nagumane yeta asafu kwisa abuna hikire ate muzaye wanje no mweta byabo jone nagumane ngita heri atatu mweta asafu byabo so kunarigire neje na kunagama kunarigire naza hoyima ate kunagire hoyima aho no naje naho na connect na zinta at kando ndizina erbar kweta MC Mashweko hatunaje nayi branding naita MC Mashweko gari yaganda gasigara mu store Mashweko kuva ko yesire mabranditi atu Mashweko kirizere kare utwabere ntukura waneje ko umungambe yakare ukushanga umuntu ningashina hata arobo kushanga umuntu bagira ngo umuntu Mashweko no muntu ruko banakira naza kwature cyama cyanjye no muntu ruko banakira kubiye usanga bueno Mashweko no muntu ruko banakira kubiye hata abamokura wagama ko muntu gama kekinto gatebeza umuntu mboza uhuru umuntu yaguruka Macho cyagamba yamushweka mana rene bugabo rero no gahunda yamushweka so nawaga kastiro kazombe ntebe ebyo kushanga byenyine byo kushanga ngo niko ebishweko ninga kinkebyo no bashanga ko rukubukwata heine kinte cyo rukushweka kiri cyakirya hansi urebo ko kishweka kigumayo akitegereza uwija nata atambuka rekete kiriyo kwa hansi so hate agono umuntu ruko nabe akubiha kiriya ashwekerere cyawe akubihekeye oshemerwa konkano kiba kiri mu kushemerwa oshemerwa so nashara munagenda kankoze izineryo narwasa kunkora recent kandi rasukozere natandikiraho na branding abakama okay Mashweko na life nijo bachi eri mutariyebwa nakubanza na life omukora kwawe nijo bakiri yo tariyebwa kandi nenshi cyabireho izo bakiri intariyebwa nyine Mashweko nanga nyine nyo oyi niyo yonko muntu nyoka kora nanyi nyo izo bari intariyebwa kandi inturo wa braza wanje izo bari independence nizo bari intebwa kandi insoma kandi imbera mbara ati braza wanje inkito zikaba zikuzire ezanje zikarara zicwekenkana nkati nichakari independence mukuru wanje namugambira ntekito kazichweshe nyo kanta cenda kuzigara yisomero nakwache nasarasara ndikwe nangure nkito nechaka yacherera independence aza badza nechaka mutasoma ati zo ya independence nkasibo mburare
kinasi ibirombara bizike brazan takanguriye nkito kinasi ibirombara izo bariye biri independence nebero ngate biromwenda izo bariye biri 10 kinagire ntomborare ibiromwende mwazo yantere nko akase biri 10 yancheza motoka nguntaho mu cyaro oyizike ndukurwa mu town teriye pa uri mu town nazo mu cyaro ndukurwa hasi izere tidiyegwa kikaje mu cyaro ndubasere hasi ko kubimbaje atire kito just ikagenda jero mu town mbara natambura byera ko rasirayembeza motoka natema kandi nakari kanje kagufu niziko biro niyo ntariyebwa kandi biromwenda nimbwa ni byiza ngo babanyuki ebintu babiri byinshi ko keriyo ni indizika biromwenda kubikika nyizuka kiriya biromwenda kubika ate cyo notika kweba ubwagara ko mu cyaro ubunagara ko mu cyaro azakanga kenye namagezi mingi kini cyo bakabanyita umuyako ba nyo bwenge bwanje buka burenze nyino bwenge burenze na nastamine niwe just ni imponama kweso munku nogari Martine bugamba ko bwenge ungwani imbaye rero nobaza nimba nimbaza cyangwa ko karanga cyo kumusima eki kumusima tuza kucigamba ngenti ninyi dange kiyampire nemico no basa kunde uje to gubya ndabaza cyangwa cyo kubasa ko kano bo kusigaria isento kaziteka ganga ni zitotanzi kuretera Iwano twazi ko zinago aganga ni zikuretera reka nza komesha tuzanje butwabere tugire nankeje umusho ushenyi kandi zikaba romu zikaba tujye mu rumu babiri rero rene Eko. Nizo bachi eriyo tariyebo mukora kwawe kandi nenshi cyabireho. Atunyo wezobere ntariyebwa. Nizobere nakwana mama. Mazima mbere nizobere. Wose mukureba soranire nizobere terenye ba atacyabereho. Kwenyine ngenda ndagaha. Nkana iza kutera umukekuru wanje. Hatwaraze kumutera se umupaganira namusharaho. Hatunka bakabura shanka yitano zacyo. So ati nyunabyama akasheshe hati hakaruhundejo mushya akaruhundejo umushya nteresumu so kuyantereresumu bwarabone ko kusheshaza kunarige kunyukuraza kumteresumu twazo kwa kariyo sho twararayo twargayo tweja inanda twatfererwe twaze mbone narigeze kubanka 12 hati kunarigire ni turo naki kunasi mukiyantero mu bibire bashanke 12 n'icyo kabusheshasheshaho nyotinza no kureba asumu mpakane nyakira hata mukwakira nyowe kunaje kuragara ite nukwenze igeza no mara cyane futero mesho ati zina ndishoma kubiterana nariya mushiki girlfriend wanje aza nkampereze ku meeting akanyuma abazyo nawe karakabonire nkiwe nkampereze ku meeting era twofanga kwenda kuri jari yo fante twakore twakozere hata nyowe kunatire hesumu hata ntandika kumugambira kananka mazimaganga mbone nyuma abazo ibintu bibere bonire abo mama ko yatese umwe yataro nyona ka entaro fetate dabu wanje umurongo wonkunda meni mwabaze ibintu bibere bonire nyona nje ngo murumeri yabari twagumanto garakamu tumazimagara hagamwe taragamo tataniya nakuretere kimwe wanje buri kimwe tukumati kikore ndo murundo gune ni tine cintara kugabere buri kimwe cyo nakigamba kuyarza yataro intaro tubishikano guma jya tine network tkonga wo mpurire ati nkurire twongasha umwana webye watandikire neruki zakureba sumushagara kamare myake bere ntafutaho muka ndakwebuza ko ndareta hari kundeba no kumbere no kunabere ni mushabo ndakuvuga wene izabere terenye ba kandi izabere akan terenye ba konkanira cyo nobo mushambugana kandi nkompito nyamana muto nyine barumuna banje babiri so kuyambugena akari ater kari y'uruzitiro haraka handa kamaka rufutora yo mu ruzitiro kainamuka hato kishorota mu fama yitu hatu kuna benda gashomera shamushanju mbugana wo mushiki mukuru zehangwa mbugana wo mushiki mukuru ari mu myaka nkabiri nebiri itu tikaturwa tuturiyo bana turi kwikatira ncyuki so umushiki agira ate ayenda kunkwana so kuyanzire kunkwana agira ati atomuje ate atananiye no nkwana yabuza nyutekateka ntari nazana atari no kwane agumana shako ngumana nakubura to nanka akajure skati agumana nakubura skati ture anyereke vero hata nyunguma hari kajure akabaga kanje kari nyuma nyine buri muna bwanje bunzo mu mugongo hata nyutendo kwenda ngubambe nguna kweshengereza nyutendo kwenda nyenda kura
aremeraho kuyaremereho ati nawe akenda kumpuka munyatireba gambira aba mwereka barumu nabanje kuyaherekera barumu nabanje ati wezi uno wasa kunkwana akana katera ikiborogo akana katera ikiborogo hata kitu nakozire tuguma tuyerenye matuma manyata nasa kunkwata nguma niyerenye matko yerenye manja areba tware mu mbeno yatikari muje marebe humutaye tuje mpara twaza kumuhingura twari narate side yo ko yatachitwada twasa kora mu gate agira ati atatiwate hatumwe no jangu nani nkubeya ati reba ayikuburira kimuwe naterekana nika we naburi atereka kare buri kimu so kuyaterekera buri kimu akabiyera rusazuka hati aza ataka kiterekere akayanga ndatikari ahakari yo mukuru wanje no mweta Jonani ajate ogambere Jonani atwara cyo ngambere mukuru wawe Jonani atuwabaruwe yeje nte hati kutwaza kuhingura nuko kunyereke bibi yanyerekere hatabanya tukaturi abana kuyakiterekere bana mutikireka tukireka twasubiramuka okikomuka njanga Jonani ari aho akara habagenyaro tata haruho batatente na barumuna bakuru banje bona bari aho nkebya abana atindagiye no kugira ngo nangwa mu tempora mugambire ntazahene ko mushyo woro ngumira aha hansi ntagumire nakwenda nyono ko nakirene ikigambira Jonani rero arumwishi yabara hari yaje byaje ngo ije no mutwe musore yabara so ezere na bitundiriye kankora kubimunanga iwe sho wabachikuru yunoye buzabuza byasa no kugira ngo azo nakira ko gome nsimbo so nakira ko gome nsimbo rafuse zitaka mukwatera Nebite TV gamba no kora nchine mwami mashweko hamwe na life ebirejo birekete byakakuze obwagira bibiri kunkari ya konkana bukwatera wakara makagaruka isome n'ibintegansa mashweko na live atukuriro kwenera kwitu kwa program nebirungi chi briefly ebimushanjire umukora skits ningashi comedy ningashi nko entertainment okushemeza nebirungi chi ebimushanjiremo icyo kubanza Mr. Chero reka mbere n'abanza gamba kora kubyo mu entertainment kare gamba reka mbere n'abanza gamba sana kugira ngo niyo mukuru ugamba nora abantu kwa kwano baturi atukuzana bajya ngo nenya mukuru abujya nezana ko muntu mukuru konkate utikizo mu myaka ahubwo mushe takugira ngo nandabura budabura cyo nandabura agakanda buzamu karo mushije mukuru so atabe yana gamba tinka gamba ne jant shwe mukuru gamba mwanchiriza shwe mukuru gamba ate ibirunge bitsagira mu comedy icyo kubaza ni nkeke wachenga ate mu comedy tufunere mukagu nkimwe twafuna mesente twafuna mu nano kubaje nano kunyemaka nyeraka karugo mu comedy tarebo guna wari yasarane ngajya studio comedy ko waburebere ko kwizire weza kijasa kandi ntoso akanye gusi nganywere nyigusi natwarire twanywire comedy niyo nugo mbazi bwo kubasa kugira ngo waba uri mu comedy niyo no bwo kubora mo ineka stress wengo chezo oreyanka skit aro skite yo kureba wakozire wengo wengo kasikuka bakakuvuga rero noseka we jaro kwani ntaba ngo mutawoni yambara kisuka kaskite twakoze karabaga titawoni seka nje bajya ngo ni kumubwira oshetera gatita just ne kwiyoka stress no bwo wateka teke chibi beno reba ngo industry twagire munanga kanonja kere ne teka no kore mukago no kore sente nani cyaka no kuyikiriza makamango kimwe cyona ikibasika kuka butari musahejo akwa ni ziko myaka 5 kanogera ngo umwaka gw'unazane mukanojya kandi yenda musende ngarenta kuziya mukanya bajya tunyo nabirga mukare konka no kugumisiriza no kugumisiza kugumuka remiro icyaka no kakwesa amazuma abo muntu w'amazuma na mate ngari tvg nambwe no ninjya ko wire bico no kusanga ni kora tvg ndamwe no gambere boso gwe nenda kuba ni kora tv atwa ko kuba inamazuma nogire mkago nyingi ufunda connection nyingi atara byo kusanga no kwatanisa nabo ati byo ndibasa ko bari ko mugiga nabona kwa ine kizuba tingu musaba sente kuko yamanyize kusaba abantu sente n'ikintu cyo just yo no bwo kubona imbere yawo gireke kunyige
kugira ngo mugigo musigaze nko muntu nabasa uje yakuyamira hagumere nje twonkata naremerwa heke tabasa kuyamba konko ko kuboyine obutagira amazuma sanga no gumano jatimaswe ko tompa yo 10 ati nencha ko muntu sanga yakubrokinga ko mayangori yo munkore zujya naka no muntu akusabinkuza tayine mazuma na wamo murumo nagunanka no mono funanka umurumo umuntu akuteye ka deposit guriyanga tanso muntu nabasa konko umurumo gwe mutwaro nkatano bamiza kwete kinana Unka kugira ngo warebe nyinji wende ngo usigo guri atirode kugira mpazumuka kwesa guri yo gwatano kugira ngo ngo abanze kuwata ben biye no gumisiriza nta no kugira amazuma na industry yitunum ati nyoranga ni simbe kintu cyamana munonga none ni imitambura mutawo mungu utaribani yesimba nanga kiyampire tinkunywa maro nyono wanje takunywa nyono bunakubwa no mucyo mahanda nimpinuka ndanzi yoko akwana ari ibintu bikumana bikwachi yoko karaga misorega bazaje kigakora Chero Bueno, nzbambiye no gumisiza emoka bereka ukapteka arbazu aje cyabashita kagentaho cyo kugira ngo nari abeshene ndebo ko takakinta mari reno soza kwesherekera bimureba no manga abantu binji bajya konkara ifawo cyo inesoni nyono mandi tuganira kugira ngo ari kintu cyanakuriremo kugira ngo inekuba no umuntu respect konkanyo nimbasa ko nyine no muntu just mwimeka miso kugira ngo muri nimbuzawe so kaje tukonko inesoni konkani ziba ziriyembe azu no jeza ho kuma muntu amisho ati just doja turiyo tugani atu serious konkani yaro kwani ngaya no muntu kaye mu usanga takwenda kumureba ajya miso kaje tukonko inesoni because naburi aho usanga buriyo bukutu akwanyo nganye bwiro bunye nakoreba miso no wasa no kurra ko baje ninyesiga wachenga namwe ndaje futaka kuru baswe ko gumiza mugambe bashweko obwiro bwinji tukwiro kwendera kwitwa program life aine life yeye kandi aine character yeye aine echari mashweko aine chari aine life yeye mubasize mutakuzana mwembe ningashimuka connectinga twaza comedy nece chikuba connecting chikuba bondinga kugira ngo nani nkorechi kitahiro muri kiriya tugende turahama atakibasize gushikana yago akibasize kutukuma tukaguma turutyo comedy ekitukumere na comedy so comedy no reba itoko gukora comedy okwitu akanda no manyango byo twaza nkano mu western nibasa kubeterumo ninga nabanda bagigizire uretse diwe tsobore je diwe tunakucenga ndo babiri ababiri mana inda kiriho mu western ninga shino bukushanga ngo nabanda babiri bakikoze no mu kweshongora abamwe beje barema abo kuba ikintu cy'abantu babiri nki bakigumire munonga iwe no bano getate nyenda gukora iki uri atanyenda gukora iki umwe nyenda kuzaha uri atanyotindu hizobere nyenda kuzaha so oshanga bere bityo kandi abandi oshanga umuntu umwe bagira ekikureta buzoshanga byaza nk'isente akiza mu kisente umuntu agira ati amuhereza sente akiza kumuhereza sente hatoshanga ubungu atayanjura zenyene umpereza mu rugo rwa miliyoni 2 akiza kumpa mu rwa miliyoni 2 kikakuri yo yamugambira kamwe n'ekicweka so atakeza yijaje kimanya ngo bakabampire miliyoni 2 kandi twagire tukakora content tuka performing so oshanga cyamunyiza munonga so idyo kitukumira no kugira ngo ecyo kubanza namazima cya kabiri no bwesugo ecya kashatu no kwikirizana ecya kana no kukundana cya gatano tukupanga mu cyumba ecya gatanu abawe bo kupanga nyote nko babasa ariko ni baba bari abastori nibatari mu cyakorire nengashe umukazi wa mana in the business aineki noyenda bayo at least umukazi wa business noreba nubone urangwa inobwenge kugira ngo ine cyayitandikiriho agite kujyana inzara wabaha ngumu mushiki mutenda kubatandikira mwenda mushanga nasa techo kiretero mutebasa mutakwebasa nimanyisa kurikiza no mutebasa gambe banzo ure point yanjye twiyaga no mutebasa kureka hari umuntu wuri kureba umuntu wuri kwa nuganira nawe no bakora imwe cyarenga ibabone tubura umuntu ngo ubone nengo yije nogenda nawe tugenda n'amayini nta n'ubwenge bumuri umuto n'ubwo tukugenda nabo ureba ubwenge bwe n'ubukora level kwingana ki mwe ntati nkubuze atkambagambire mwamuri yabishigana kwihotana kana ati tokareberaho ubwenge bukunanka hamwe kuba wazara n'abarebere
nigamba nokora mwami mashweko na life abuzima second emwemwe nyenda mutugambe mwa mutare comedy ni mwa marinka your time free time no mukora haza musibura bamba tureba turuja ntandikire ate tancha no wanagamba nyowe amazina ni MC Mashweko kandi nyowe nantari mu comedy nemba nkora business zindi ni accessories kandi still ningaruka ntaho mu cyaro nza kureba hente zanjye mu cyaro so ndi kureba amatungo no manyabanda b'ingene bazo mutaho bebumuka konkanya we atariste kuno kugera iki nabona ntayumuka still rero nkibona hakeire nzaho ngaruka mukora terambireba na no mutaho ndeba mbajya business rero time ya comedy nzo mu comedy itari ya comedy sorry abachara ninga bashija nokora harbahi accessory mayisa ejeya edoka ya amasumo nanka memory card z'ebintu nk'ebyo biri updated biro muna apples yaka wow wakimanya ate life what are comedy norahi kandi tsiburi nza kugarisira mashwe na atari mu comedy nimba niyo ndiyo musubuzi kandi ndiyo umuhinji w'umwani ndiyo musubuzi ningure bihimba ngure umwani ndisa n'ikindi kinkwe nyo no manandi ya TV mai nangisa abantu takabori yoko kegaye kora je cyuwatekaho kwacenga hinga je kuwateka takaremera mu mugumwe ecyamani turiyo nsibura amazina amanyita Mr Life Kabaka tukora mukoro performinga tukoro bwa MC iwane ne mukoro go gubonere yita Mr Life Kabaka na MC Masoyego turi yankore comedy bye bye sibura turuga ni sibura management ndukusibura ni sibura abantu batureba Elite TV kandi nyongera nsima na management ya Elite TV kusimana iwe Silvia kuthosting izoberi mwebare kwisha nete twakwata were kandi nsima na CEO nengashi director wa TVG akanono mazumagamba nokora nakusima munonga okuteraho TV nkeji umucicweka kitu kandi kabasa ko bantueja ntuzaho ntutayira ntugambiraho n'abantu bitu nensibura mwena abantu batureba timu yanje tinkugiye bo yankore comedy irimo abana binje ka MC Bringanya Bright AB Nice Boys na nka director manager wetu DM Swaga kandi hano mushija munywano wanje undukunda munonga nomwetaho na rebo maka bitakwati na isimbiro ku bukanga nosi so ubwo nawo ni musima na timu yeyo na ba Hope 256 nabandi nimbasima baro sheke muji abo kwashama abana tubakuragaho reka turugama mwe bari munonga mwe n'abantu bareba gumeho mutakaragaho